gampang jaring reda rahmat hidayahna paramut kauningan kurang sadaya kalawan hatra di hati prato sumpi kalawan dikit kana janjina rombongan calon panganten pamangeun parantos aya di sumpenang sadayana batur jadi baraya kumpul ditunggu proses dugaan tim dan sumpi upacara papak calon panganten dikawitan. Neng, adik kalebet neng. Kalebet jadi kalebet. Syakur kira panah oh iya deh
Tubuh diantos di bareto dianti di kamari. Udah, ayah naon amin itu. Dapat itu ayah anu sunting bagi desa suntingan ku pekerja bapak ngajak. Oh gitu. Bapak dodok juanda kali itu. Gitu. Jadi teh bakal kasuntingan aku pang-pamangeun. Sae kita gitu. Kasep nanaki. Lanan sekedapnya yuk. Hari kami sagurang mah. Hari gitu kumaha ge? Kapan ngagaduhan? Titik maranti adat istiadat. Nah, eta aya pari pao. Kumaha di kumaha laruping oge dipin kudu rami. Nah, eta adalah kudu mendas. Detek taranya bisa ambalah. Detek jangkar gobi akar. Truk-truk walungan. Mapai wahanan. Ketik dari mapai bukti malapah kedah. Nah, eta. Ini maksud gua mah supaya melengkung bekas selahan. Oh, saha dia itu bekas selahan. Naon ieu? Saha itu namanya itu mah? Saha? Oh, ya, dohon. Cep Imam Arifin. Imam Arifin Kasep. Tidak aktif bahulah serkora. Ada. Kasep. Orang buka hendak hujan raja aki malah mandar. Saya tidak kebahagiaan. Saya tidak beruntungan. Aki tata beda. Bulan. Mereka raja. Oh, raja. Iya, kedah gitu. Ayo nak. Bulan. Di kacapian. Awas. Iya, bulan. Di kendangan. Ngambek kan wae. Oh, saja.